فارقین آنجی سلیوا پایتخت دولتا مروانیان باجار قدیمیه لکیلکا دیاربکر و کلها نافداریا میر کرد نصرالدوله مازوان پرامالاباده و شکفتن حسونه و بدهان شونوارن دیروکی افدر هیلینا اوینا زنبیل فروش و گل خاتونه لو ماجی و اوینا 1000 سالی ناو خدایه برجین میا فارقینه و کلها باجر و کلها زنبیل فروش هاتیه ناس کرن جباشور حتی روجهلات جزاق و حتی دیاربکر جمکریان حتی بهدینان لگلک هرم کردستان رنگین جیروکا زنبیل فروش و گل خاتونه هر و هر هاتیه گوتن دقصه و هلبستان ده دسترانین گلری و قولین فقیان ده و دقصیدین درویشان ده و جیروکا نافدارجیه کی تایبت گرتیه پیشی لشونوارین دیاربکر و فارقینا کوناره پاشه جی ده آوازا دنگ بیجانده ام ده کون پی شوپا اوینا زنبیل فروش. ریویتیامه لگل زنبیل فروش و وزیرین وی جمیرکتی حکاری دست پیدکه. زنبیل فروش بری کل کولان فارقین سلکان بفروشه کره میری حکاریانه. اوینا زنبیل فروش و گل خاتونه بگشتی چیروک یک چیروک اوینداریه که در سرانسری کردستان ده هیه تشتا بالکش اوه که ام برا خود دنه نه تنه فقیت ایران بلکه چندین کسی دیجی چیروکا زنبیل فروش و هونانه در قالب قصیده ده بویرا زنبیل فروشه زمان برده ناف کردان بلا بویه لبله پیشتی 100 سالن بقاسی 500-600 سالی یعنی 400 سالی جار پیشی فقیه ایران پشتر ملای باتی و پشتر جی مرادخان بازیدی اف بویر به شیوه نویسکی با آوایی که نویسکی نویسینه و وکی برهمن ادبی در خستنه میدانه افسانه اوی بوی رنگیه روزه که زنبیل فروش دیگل وزیر باوی خواه به هفره چونه نیچیره و لوگره دما دگهن باجار خواه راستی گورستانه کته لوی داره لسر گوره که قافکه که والا قافکه بالا زنبیل فروش دکشینه و وی پرساوی قافکی جوازیر دکیه برا خدانه جنازه اک داره خستن جنازه چند صد سال مریه لی هیجی وکی زندیه کیه نرزیه جا زانا و پسپورا براف دکه دبی هگر های چیه که همو کسی که دمرن مده کشون ده درزن هستی وانش درزه اوه بو وها زندی ماه یکش پسپور و زانا دبیجه دبی هگر و هنده اوه که او کسی که مریه به دست کدا خواه به خواتا مل خواه جیایه نبیه سربار جیانا کسی دی پشتی وی کلیه ایدی زنبیل فروش هزران مرنه دکه و به حقیقت رو برو دبینه و به مالبات خوره تشتکی پاروت که دبیجه جنها شونده ایرو شونده از ده دفج و جیانا دنیاوی یا خوش و جیانا ناف صفاحت ده جیانا ده ناف نعمتان ده از ترک بکن زنبیل فروش جبو کو دبار مالبات خوب که دست به فروتنا سالک اندکه سالک یعنی زنبیل جبر کو کولان به کولان لباجار فارقین سالک اند فروشه ایدی ناو زنبیل فروش لیت داین اید الوره جارک بجوش جامک جاما می بنوش بیجم قصا زنبیل فروش دا صح بکن حکایته زنبیل فروش لاوک روال بو بكلفت أهل وعيال بو حسنك يوسف لبال بو حق رزاق قسمته زنبيل فروش لو كدر ويسا كرم كور بيس حق زنبيل قبيس خاتون از تو بدارم دلال از تو بدارم
زنبیل فیروش زن بیلاتی بینم دلالا و زن بیلاتی بینم سوکو کانادگاری نب گل خاتون ولی شوارد بینم رهد چاب قابل بدیم بینم خیدانه بخول دیم ماشی بینم ربنای لاب که در بشد کرم که تو عرفشم ربنا بلاب که در بشم کرم که تو عرف بشم قیمت بسال که خود بشم امزن برز راب که شب بچوگ ببعبشم زنبیل فروش زنبیلاتینه کولان بکولان دگرینه خاتون الحوال دبینه هشت چه عاقل نامینه زنبیل فروش هلبست خو وها نشان دده خاتون وستو بدارم دلال بعرض و عیالم زاروک برچینه لمالن جبر رب جور نکارم شرم ناکه جنه دیمه خوراد بیجه وی بخاپینن بینن ناف سرای چما yani aşkara kirna evina jineki bimir yani ev cesareti ki gelek mazine u beku betirs dibêje bo numune dibêje muhbetê keç müptela kir sır li cariya aşkara kir lawekî qelbim cuda kir min ji eşqan xewnetê زنبیل فروز لکن ناسی مدلال لکن ناسی تانا دبیو کراسی توش دست من خلاصی یا خاطین و تو بداری گل خاتون اویندارو مبتلا دبه و دعوا اوینه لزنبیل فروشتکه لی او درویشکه دست خوش دنیای کشایه و گل خاتون ناخوازه زنبیل فروش یکی بلنگازه گل خاتون جی جنا میرکیه چه بخوازه دکاره بدست و بینه لو ماجی بدک و دولابان زنبیل فروش تخاپینه و تینه ناف قصره جبو بردواما چیروک ام گهت دندنگ بیجان و پسپورین ادبیاته و ویجی با اوایی که اشکرا درد که به پیشبری زنبیل فروش و داوا اوین الید که بو نمونه خاتون دبی چاره تنینه yani dema daxwaza ve kabul nake dibêje çara tenîne şermeke were nivîne yani dawa razan eletke min bi te daye evîne da bibînim ji telezetê خاتون ji زنبیل فروش daxwaza razan etk dixwaze زنبیل فروش bikişîne ser nivînê xwe lêbelê زنبیل فروش ji bo vê yekê jî wiha bersivê dide خاتونê bi gerden û morî şuğul nabin kotek û zorî tirsa min ji Rabbê jorî xatûnê westo bedarim tekiliya jin û mêra de ta niha jî mêr dest pêş xere mêr bihêze çalakiya kemîn ji mêr tê lê divê çîroka me da ne bi vî awaye em dibînin xatûn bihêztir e xatûn wek aktorekî sereke arasteya çîrokê diguherîne ji ber çi ji ber ew ehlê serayê زنبیل فروش کسی خزانه یعنی ستاتویا ویا جیواکی اوی جسارت نادیه کو ده مثلا اوینه ده خواب ده پیش زنبیل فروش گوی حرمته و حرمته تو پاقده لقافکته تأزبری مهلاکته ترسام شاه قدرته ترسام شاه قدرته سلو علی یا محمد خاتونه ویا وین وینا به قیمت وصل کای چون وینم افشولا منینه ای هوای رو صد هوایرم biryar dide ku xweşgul xatûnê rizgar bike
ji bo vê yekê jî planekê dike da ku ji wê dûr bikeve û ji bo sebebekî ji bo derfetekê dixwaze derkeve derve. Ji bo haceta xwe dixwaze derkeve derve. Lêbelê Gul Xatûn dikeve nav gumanê û li gorê efsaneyê bi piyê wî ve benekî girê dide. Lêbelê Zembilfiroş digel ava xwe misînê ku av tê de ye diçe ciyekî burcê, diçe ciyekî bilind li serê burcê ji bo haceta xwe li gorê efsaneyê û li wê derê biryar dide ku xwe temamî ji xatûnê xilas bike. Benê xwe vedike û bi misînê ve girê dide û ew bi xwe biryar dide ku xwe ji serê burcê bavê jî xwarê. Zembilfiroş lokena nasim lokena nasi tana derbiyo kerasi tuj deste men xelasi ya xatinim to bedari. Zembilfiroş nabine, Zembilfiroş di kapine, her çar kapile girtiye, Zembilfiroş rabul piya. Mesineki dezmeceş hatune ku khwestiye bala Xudayê her çar deriyle girtiye û derkete ser bani baniye lib ser birca ku joriye fitlan buna wic destê hatune tunebiye li asimana me zekiriye û sellu ala ya nebiye. Maruf xeznedar dibêje ji ber ku mîr yan jî giregirên sarayan çendîn cinên wan hene, cariyeyên wan hene, ez bêjim têkiliyê wanên veşartî hene û gelek caran guhê xwe nazin ev ê jina xwe ya ku yan keça mîrekî din e yan jî keça padşahekî ev bi xwe ihmalkirî dizanin û loma berê xwe didin têkiliyên wiha veşartî. احتمالا یعنی مرو وقت دیگه کو گل خاتون بلکه ج اوینا میره خو بپار بیه خاصی اوینداری دیگه یکی دی بکه. Yani asla şaristaniya mea farkını ve serdeme ve ez bilim sefahata naf sarayı da yani çirokeki bu tasavvufane dernakeve. İbnül Ezrak dibece de saraya Nasruddevle'da 306 cariye hebu. Zembilfiroş xwe tavêje xwarê. Ew birca bilind a Silîva ku îro jî jêra keleha Zembilfiroş yan jî birca Zembilfiroş tê gotin. Ew kesên ku biçin Silîva farxînê îro jî dikarin vê kelehê vê bircê bibînin. Ji xwe nîşane û emareya herî girîng ku ev bûyer li Silîva qewmiye ev birca heyî ku navê vê birca Zembilfiroş e. Dikare wî bi fêlekî bide kuştin jî. Ji ber vê çareya Zembilfiroş ew e ku xwe ji bircê bavêje. Yani ji bilî wî şansê wî tune. Di encamê de wekî kerametekê, wekî rewşeka awarte Zembilfiroş xilas dibe. Tiştek nayê serê wî. Em lê geriyan û me çîroka 100 salan ji dûr û kûr ji qinyata dilê Zembilfiroş û evîna xatûnê berhev kir. Beriya evîna wan û dawiya bûyerê çi bû ji kerema xwe vêca hûn bipirsin. Em dema evînê pêşkêş dikin. Navberê de têkiliya Gul Xatûn bi malbata Zembilfiroş re jî hebûye. Gul Xatûn piştî ku xanima Zembilfiroş iqna dike şevekê dikeve nav nivînê Zembilfiroş de. Zembilfiroş dema diçe nav nivînê xwe ferq dike ku hinek xirxal di piyê xatûnê de hene. Wê demê bi planê Haydar dibe û wê demê dîsa ew plana Gul Xatûnê tek diçe.
Gul Hatun endamê Çîna rêveber e. Yani jina mîrê Merwaniya ye eger yani jî di çîrokê da jina mîr e. û zembîlfiroşî selikfiroş e yani kasıbkarekî wê serdem e. Yani di navbera wan da statûyekî Çînî carekî tê dîtin. Bi dîtina min ev çîrokekî wekû bateyî û bazîdî nîşan didin ne û çîrokekî tasawufî ye. Ji aliyê wan ve jinû ve hatiye şîrova kirin, jinû ve hatiye xwendin. بنا خود گاو مرو برهم فقید خونه به تایبت ده شیخ سنعان دا شیخ سنعان دا چندین جیا به وکیلی اشکراتی فقید بیجه عشق مجازی عشق حقیقی چیز کرد حتی مرو نه و اویندار زمینی اوینا زمینی ساز نه و اوینا آسمانی ساز نه ده مموزینه دا یان شیخ سنعان دا هم برا خود دن پیش دا اوینا زمینی ساز بیه او اوینا زمینی هیدی مزم بیه بلند بیه خورد بیه تجی بیه تاک بیه اوینا آسمانی خالقي قايديني يا خاتينا متوبة دار مجي قله الله نكارم خاتوني وستوبة داري متوبة يا خلق جبار جبل أمر ربي نكارم ربي شعري شعر مزارم أصنعم سرطان كمي ميرم والبنا دم بالكينا ميرم فانا قم قلونا ميرم لمي الحلال بالمال حرام بم Ji zanîngeha Artukliyê mamosteyê edebiyata Nûjen Zülküf Ergün di beşeke teza xwe de cih daye analîza vê çîrokê û helbesta feqiyê Teyran. Li gorî analîza wî ji bo kurmancî efsaneya zembîlfiroş yekem berhema edebiyata bajarî ye. Çîrok malê Kurdan e, bajar jî bajarekî navdar ê dewleteke Kurdan meya farqîn e. Lewma jî zembîlfiroş bi hemû xeml û rewşa xwe çîrokeke kurdewar e. و اف دیتنه دیتنا منه دیتنا معروف خزنداره کتاب خدا دیار تکه کود بجه دناو عربان دا ادبیات و باجاری 100 ساله دهان دا دناو فارسان دا 11 دا ناو اوروپیان دا 100 ساله 13 دا و دناو ادبیات کردی دا جی به زنبیلفروش فقیه تهران یکمین ادبیات برهما ادبیات باجاری درکتیه لی اوج بو مراق yani gelo rastî ev çîroka evînê sed sala 16 jaliyê feqiyê Teyran ve hatiye vê xistin yan dîroka wî pêştire ye. Rast e yani jaliyê yekem car jaliyê feqiyê Teyran ve ev derbasê nivîsê bûye piştî wî jî ji xwe du sê helbestanên me Muratxan Bazêdî û Bateyî jî behsa vê çîrokê kirine. Ev çîrok berê ku ji aliyê فقیه تران و به بحث کردن وقت چیروکه که گلری ناف خلکه ده هویه وقتی هم بدگرن و چیروکه هر لگور راگهاندنا فقیه تیران بخوشی بویر جارک لباجاره yani فقیه تیران هر چخص بره ودا به جیه کتن جی لی افتش ناف چیروکه فقیه تیران ده اشته دیتن دوم جیه لحو راست هاتنا خاتونه او زنبیلفروش بخواه سرایه لبرجه کی خاتون رودنه و زنبیلفروش سپته وی سلکه وی دسته وی دانه دبر و برجه را دبر و سرای را در باست و اوش آلیه جاریه و ندیمین خاتونه و تیگازی کرن
زنبیل فروش دا ام براخدنه دا او اوینا نهند بلنده یعنی ده اوینا زمینی نا به اوینا آسمانی لاین تصوف جدایه فقیب بخون رو وکی صوفی منشه خود ترسه نا خوازه تکلیه دگل گل خاتونه بکه نل یعنی اوینداریا اصاد نیوک آن دا تنه اوینداریا یک عالیه یکم جار وقتا من ابن الازرق میذکر وقتا بحثا شارستانی دولت مروانیت که پایتخت و میا فارقینه من دید که بنگه ادبیات باجاری دوی سردمه دا تایبتی جی سردم نصر الدوله دا با آوایی که بهیز حتی آویتن و من دوگوتنین وان چافکانین دیروکی و دنا و چیروکی دا هنک پاراللی من دید یعنی من دید که بنگه ها چیروکی ودگرلور شخواه چافکانیه که دنه وصفی حسن ردنی دبیجه خود سپیر عبدالرقیب یوسف دبیجه چیروکا زنبیل فروش سردما مروانی اندا پیدا بوی درکتی هر وها بلکه اون چونه ودیتیش خواه کلا زنبیل فروش جی دبیجن بشک جوی سرایا سردما دولتا مروانی بیه واریانت بویار زنبیل فروشه گلکی زیدنه لگولی هنک واریانتان زنبیل فروش گل خاتون و خانماوی داویه لهفته لگولی هنک واریانتان زنبیل فروش و گل خاتون دگهن هف لگولی هنک واریانتان پشتی و بویاره رحی و تستاندن و هر دو جی دمرن لبر یا کجمره گرینگ اوکو بویره زنبیل فروش بری نها کم زده به 1000 سالی قومیه لباجار فارقینه لباجاره کی کرده و اف 1000 ساله اف بویر دناف جواکا کردان ده دناف محفل ادبی ده محفل تصوفی ده تی ببیر آنین تی اجرا کرن و رنگ و دنگه وی حتی نهاجی ددومه زنبيلاتينا ربنا زنبيلاتينا سكوم حلال قرينا سكوم حلال قرينا زنبیل فروشا فقیه تیران فیزه ددم ملای باطعی و مرادخانه بازی دیجی اف برهم جبو گلک نویسکار و لیکولرین وک وصفی حسن ردینی الکساندر جابا، حجی جندی، امین افدال، اردخان جلیل، نجات زفنگی و گلک کسین دن بویه مجارا لیکولینان. پشتی 400 سالانجی به دهان گوتار لسر چیروکا زنبیل فروش و گل خاتون هاتن نویسین. 1000 سال پشتی بویه ریجی کردان دشان و نیگار و موزیکا خود اوینا دلسوج یا گل خاتونی ببیر آنینه و اف چیروکا خمبار لهر 4 آلی کردستانی هیجی تیگوتن. هنرمندین وک شوان پرور و گلستان پرور، ایسا برواری و گلک دنگ بیجین باکور کردستانی به دنگ و آوازا خواه رنگکی جدا دانه و چیروکی. نهاجی به آوازا دنگ بیجی گور بهشت، کاراپیت خاچو اوینا زنبیل فروش و گل خاتونه وک پسته پسته که 1000 سالی جبرج میا فارقینه دبیرا میا نتویده اولاند ده. سکوم حلال قرینه سکوم حلال قرینه گل خاتون برجید بینه و عقل ده چه سودا دمینه و عقل ده چه سودا دمینه سکوم حلال قرینه گل خاتون برجید بینه و عقل ده چه سودا دمینه و عقل ده چه سودا دمینه سکوم حلال قرینه گل خاتون برجید بینه و عقل ده چه سودا دمینه و عقل ده چه سودا دمینه